Ghana de smai Ghana tea for Emerson Fadwimpan aka Enkrata mu King Kong aka Fufu King aka Bema Yemfa Nigeria enye form aka mitu ana omatiam Mr. No Pressure udi mechia pressure abede ebefa wo abusia ani de kwaso baso no share video no sele be ya amanfo beto maso nsem what I say share video no na amanfo nto maso nsem mon kan tom say me bra mo content ai me be mo content say me kasa eno mutimi eye video yesi ayi akwa no ti Germany he say na ono no esuma ankra to fefe wafo bi na betina wo say na ono no chese empanfo bi na kasa say won kama asem biem entumo medin biem me na mate warning me na me mete warning but won say he ewiase no da bia na dwenpan no metimba bi na madwene me ho a ya no mo mpese madwene me ho age say me ba na me be bom tuja ansa na afredo moni ade abomo so me ube jimia me fio but one day me pia yes adwene pa hene nye one day me pia yes adwene pa hene nye sa kwa we auto wo play victim no victim na wo play no ono abie fake account wada page ontie sami de oti Germany ha wo ye nyina no minim ni nyina wono wo bie eye page fake account ana osole a ono ade ko ono ankasa manfo video ase na ohye da ko comment otimi bi ko ade post to ase maame ngege post to ase apostle ntwi post to ase ono design fake account no enam se onya payment on fake account ne ko no wasai ko tro ai na mo time na minim say mo support we because mo time ade na wo use sa fake account no abrante men ko tren ba bi nka say obi na atufu me na mate warning but say ma hunu say wangasa no wunti afutuo unsa metia no waka no to me ho wasa metia no wasa waka no to me pe obra no fa ni bronya sa won kra to fefe wafo no won kra no asmo mo no o mo se on pese wo besoso won kra no se on pese wo ba na besoso sa de be ya on benya bia ka nti bra na besoso na metwen o mo do mo ye nkra wo o mo no mo ye nkra sa nkra to fefe wafo na ebi mpo kasa asa ponche mene ene se mo num no we mo timi kontokwa una also ye pay master eti wanga sabra na mi ntwa wachi ma abiem na wo moto na wakodi ne ma me atem mo a mo kasa asem na mo ni twa asene ma akoma ate mo amatra obi abatra bi aka sama kodi di sa akwa sampani ne we ma me atem no mo ni twa asene kwasiafo wana di kan de ne ma me eba social media me ne ntokwa no start ye no me de ne ma me bem ma fa ne ma me amam me ne ntokwa no start ye ma fa ne ma me amamo onu ne di ka kofa me ma me ene papa eye dey ebaaye onne di ka kofa me ma me ne papa ebaaye ene onu so bia kwanto na mso bedi ne ma me atem ne ma me de me gu so di na tem wa ko pese wiase bese ne ma me na wa wo ye oba no na do ho ba behia na nkra to fefe wa fo akotena ase ene is about time a ese ojai martin de die is about time a ese etia no muni twase ni mu na mu kasa asensensem no mu ma me twa maako sa mu so peti a muni twase ni wate mu ya nkra mu ka wa no tum me say mo obi no be mo attention obi afi mo pay master na angasa na enkobesie no wo mra bonte me twen no na mfa ni bronya enkobesie na angasa na me so wo mra bonte no onya say wo push mo no wo small mo no me say enkobesie no me ka say wo ono to no wo slow da bia ntu boja ono na ono otime ko fa the girlfriend e kan say house vice e to social media me say pressure no utme me it's enkobesie nim say wo ya smarter enkobesie sa u fake account na wa bie na osole a amanfo di matem a no asan afa na da koto so owe ne nyina ma capture ne nyina to na me ba wo so bie mu a wo bedwane me du betwa bronya no wo ne hwade wo nkobesie me du bedi bronya so so wagimi wako bi se mpanyefo atumefo me na metean wo na wusuro e na ko bie me mo hunu na se sa u fake account na wo sole a wo de post video to no wo se wanga se wagimi nkobesie wo se wunim nyansa obi a wa be fake account wo da page so la of amafo mu di atam video na da koto wo wi anu asa akọ share da koto page na hwan na ehunu se ye wo dia nkobesie hwan na ehunu se ye wo dia nti wo dia me se wo na me pe wo because omo na wo suma omo no mo fisu so sa kra yo mo to fefe wafo sa kra yo mo no omo nya to fefe wafo omo susa
eti wo betra bontena won se nkobesie ohun adwembo na kita nti wo bre won adwembo na kita nti wo bre obi se me kama sembiem adete opini kansa atemde obi didi me ato page wo kama sembiem a good pa because tena me tia no me da bia me shemra da ma nkobesie me ene me shemra e da ma won se mra me shema no wudi so dia wudi so no enti abo hu a wakofa fake account eso le no obi di matemo a no asabati me adwempa me ba botena me ba with proof a obi ti baby osa adwempa me pentokwa me ko so pa na won kra na wasoma omo ne dia omo no nim kasa o omo no da be mo kuma manfo ti we me bra mo content nto mo se bra be so ti bra nko be se bra na be so na won kra ne nyantokwa enko na won kra ne nyantokwa nko ma because omo da be mo kuma manfo nko be se me se bra bonten na be ka hwe bra be ka fini bi na won kwasiafo na wo so omo no omo nko ma bra no mo kuma so omo ko tokwa ma manfo omo suso omo fi suso obi no be fi omo obi an fi omo because omo no media no so no omo ti say we ko tokwa hwe e ko kuma no omo ti say we ko tokwa hwe nti omo adwuma no omo adwuma no pepepe nti wo ba betra bonte na be play victim da bia play victim what social media me na mama woni magu ase nko be si me ka kiro ne social media no won say me na mama woni magu ase woni me na 10 years but woni me secret bia me boa all them dey yo me say the second one get out to aba na se nkwasiafo na mo so mo ntia se me ma di uma me atem no na ma san ba na ma san be di uma me atem biem na ma san be so pa ma me biem na ma san di omo so atem na omo abebe jodo mo jimi no mo ni chance ni no aba me tro mo se me nsro bia sa gro for omo fi so omo susa omo ye nkra nketen na me be se me mo attention no omo ye nkra omo tu kwan ba abrochire na brabo ye bona komotima wale unko be se otuwe abrabo ye bona akwatimi awale aha dan atu oba na wone ne ti no akwa tenam won say first na me driving work nko be se we jimi for me wate we kwase ampanyi pa wate wa bodam wate betra bot be private we akwasa ko pin me video e da to page ni nyina so na ma edi na me ho wa ko pin me video na to page na ko fa fake account and na so obi di matema na ko da ko to sa account no so se say we dey build sa account no na time so a me obi ahunu sa account no time so a me prove mo obi ahunu sa account no ti metna na no pay me gina me keka nkwase asem say e na ayin pay obi no akasa na wo na apam obi ina we say social media so e woni chance ni biem apofunu wate me ka kire woni ni chance ni biem wo da san fa ho bra me ka kire nkrofo no say me nsro obi a omo de me pese me so omo say omo angasa omo fi susa omo ni views o omo ni views omo be face adwen pan no to omo no omo asa omo ho pre omo say omo pe views omo pre omo but me omo sa attention no wo na wo ye pay master wo na wo say omo chi push omo wo ana mba justice for mama na wo timi kuma mama wo angasa wo timi kuma mama timi bra mo content and then metra se be 24 hours and discuss it no bia ya na ma foot and time bi so ya ye nya kwote ani enya be ma na ene omachi ya betena ne platform no so na adwempa hene no na agenda mu ni twase ni ene na mo pati mo am chopa fu ma kwate ya mo ba na mo da mbedi atem mo ba na mbedi atem adwempa be kan bia esa wonya ene menye so so mo ba na mbedi atem mbedi matem na me de mamu mako a ya mo nyima nim e sa e ma akro no mo nyima nim na mo je mo twase ni sa ma akro no mo nyima nim mra na mo kwese fake account akira mo di atem no mo piem le na me nim atana mo hunu se media no nsuro bia wo so wo kama sana se me fiwa batam so se me fiwa we mo ye nkra ma mo mahoma me twetwe ahoma no o mo fi susa nto mo konya over 100,000 followers mo kan kire mo se wonya over 100,000 followers na obe face adwene pan but onuru ba bia nto over time owo adwuma ye me so ye dai owo adwuma ye nto enguso mpre no ho wono amedidu wa me atem nko be sie sa kwasa panyi na amedidu wa me atem anya o kaso ko fan ma me picture beto no dream ka ko fan ma me so beto no ma me interview wo sa akwa we me ma ma me ye be wuro no ho okumase abe post on social media I dare you wo de jimi na bobo ho bra me ma me ye be wuro no e okumase start na sa ko from ma me beto no wa me interview start na go from ma me na beto ma me interview biem sa adwene pa yen say wo ba ne so wo me call ma me so sa wo so wajimi me ko fa ma me ne ka picture me mama me oba wuro no okun asa bonten so na so ma me nim duabo o ma me nim duabo o bodu akona kono
Say usa ko wia wa miskara wa me bo odua no. Won say eno me di wachi. Won say no me di wachi. Uso ma me nim diabo. And won ho ye no na won kan tell say won ho ye pa. Na mbe wro no Kumase e da to social media. Ma e din na mehwe mo. Mota mo nso en. Me ma e din na mehwe mo. Na mota mo so say kimu a me say wo ma me dina daja ba betwa bontene. Wo sa akwase ampanyi na oti wona me no me se me nkasa wo biema abo dama afa otiri mu a won to ho ase no sa wo se wadanfo ne me yere nyam ya hu da me kire mu nyansa anam ka se na mu didi matam mele bi no me da chamo me fa ade enche o me ya dwempan no me fa ade enche me fa ade enche nti wo didi matam mele bi atwam no woni sa akwa no kasa sa aponche voice ena hye na minimu a wo pu me kasa kwa ho ya dema no kasa mpo ho ya dema no a no be kasa wo de aboa ba fie no ono we nipa kwasiase obi a won hweba ono we nipa aponche mini ena hye na minim po pepe na beta kontokwa mo fi susa ti mo kopa wale bi nwale why na mo sa se hweba na hwa yire na wo petekit na kwa Ghana wo so nkrata ya sa again now in a fake marriage no me the information about bonten again now in a fake marriage our US one na again no o wa dwon bone wotim ti again ja usi akwantin fi o voice ni na go but say usa utamusa tu nyini a sa lady bia o wa America sa Diana Rivers as wan wo ni nipa be ka tell me say again e fa me videos ti me ko twa no copyright we nipa boni nipa na betia wo ka Diana Rivers or as America saying, one Abeka Trems, that be also not a man for some about, and we have a video. Once I will catch Diana Rivers as some chairman, one I'm South. Once I can again as some chairman, second if I'm videos, to go to copyright again your phone, one hour, Robert Trems, I get no crime, Kobe video, I say comment. The guy na comment to us, get na comment to us until I didn't hear, I wouldn't wait again commenting. Now, Suma will say, and as I one gas and I won't concern ye. Consenia what is asamo bremi was our co to Diana Rivers it ya I know tina wo friend no and our friends was our record no wo record no into the voice in na ekutame wo friend was our record no esa send the voice in na sa na bra meboa metia na beka terms are branch to South Africa wa konko be save video ase e comment wo di capture screenshot first one bra me manfi wo sa ye bie manfi nam na wo de be how wo so le am me te wona me dwene me entere me te me firi wo no because me no me mpen kwase asem me mpen kwase agro why on be brunsan bi na ate social media no so ana oto ana wo hunu ne wo do abra boy ana ho ya awurawura wo sa na hunu ne wo ye ka so bi obi atam wo kwase ampanyi sumo bo we mpo etimi ko fa na ajabadu ohine wabo ne bra na na ajabadu abofunu wate oni chance ni ma no te Kumase no ne chance ni wate wo otimi ko fa na ajabadu picture beto ho e be gu apana ni mase ko fa ohine pemu e picture e beto de ne kwatena toilet so kwasea na wo benyina che ko fa ohine pemu picture beto ho sa ohine no wo ba be di ohine natem na wo di matem a me kamiko takam set because wo no wo ya aboa mu nsam wo de na ni mo social media nso no me na me kire wo nyoma wo social media so me adwene pan ne na me ma wo page kita wo na ne kita wo me na me kire wo how are your life na wo na ni life ba na wo ni life ba me na me kire wo how are your life na wo ni life ba mo angasa mu ina mo na angasa mo voice kita me na angasa no munyina me drop it na mo ye hunu se mo don ho na mo nom ho e de be ntina wo akwana aponche me ne ehye ni minim no ono ngasa bra bonche na be kire mo adwe papa nkita mo social media dan for abusa mo obi anfa bi da social media dan for etam ya adwe pan ne me so nyansa me se me ne me yire ne me ma me ene me pa obi an na di nkomo a me nsa na sewa e wo ho se me pa obi na di nkomo a na me pa obi na di nkomo a me nsa na sewa e wo ho se me yire pa obi na di nkomo a me nsa na sewa e wo ho me pa obi na di nkomo a me ta ko frɛ ma me ngege na di nkomo me ne ma me ngege ko kasa e me ko record e hu because oye mi sister me pa obi agye fotuo as a senior man na di nkomo a senior Kofi Nyaako na ma ko frɛ no Amsterdam san kofo animonyamfo bi mu sei akukudanfo bi mu sei ene e frɛ mo ene mo di nkomo mo ya nkura mo ya cha nkura dwene wo mani so nkura dwene e wo mani so
me ka kire mo eno tira me se me ne mo nante bi mu no adam fire by force ade tira mo te mo wase ena on respect friendship uni chance ni wate kwase awadanfo ne wan na waye wadanfo na wo ko besie no wo de also puputu bra na me fa oni bronya wo na me hiaw na wo emuro mususa wo en ko besie no puputu na fa to bra same kama sem bim ana wo so la ko fa video na the fake account na wa share na that so sa wan media no ko besie me mo hu se me mahu dada wo say ye odia wo nya smart de be me ka se wagimi na be gu so aye makora na on ko be say to us adwempan ye tietia che say na jimie pa de na on ko be say me no tenti nyina pe o nko be say kwa me so sene wo en ko be say se mpo me structure me gina no me so wa mpo sene na wo sha me physical wo ba nka sambo komachi tia na me hu say na adwempan ye tietia na adwempan ye dwarf na me say ye wiase mo mpa jimi de mo ko me old pictures na mo ko hwe nko be say me ne nko be say picture say hwan ene wa ntuba tra adwempan ni tia mo nko be say na nka so wa nko be say na wa kintia mo ya mo nso anyansa nko be say na to no wa se sempo masai ka sesene no se nko be say na onya matwoma abiem o nko be say no onya matwoma abiem se nko be say no ye de ne wo frantuma gu so wo kwa yi ase a wiase pa nya betwe be hu akokro mo wore kwase afon sa fere mo san be koma no it's about time nko be say so be yusu mo it's about time nko be say so e baba be yusu mo sa kwati bonko so ya kwoti UK ti bonko so ti UK na wo sa akoya ati America ho etimi fra oba bi so onko dada ti bonko so ni we so hwe ne kwate na ofa amere na fa begu nanim ase o sa dwumbo ne otrim na wo sa akona ati America no sanya me asam nka akote da bonten de na nko be si de baba ye no kwati media so oba bi twiro wa atwetwe me marriage man eno tina na ba twrom sa adwumpan ne omo ya single program bi wa ya ko hwe bi me se me ni sa atam no sa wo so wo ba si Ghana ko oba na wa na wunim ne da no ko na kokoro akra na ofre wo so ofre oba no pa oba na mfiu wo mpo na wo so wo ya young guy no oba akra keto mpo be 5 years no wo frɛ no pa wo mfiu ya ka kwantum ya ka kwantum wa ka kwantum me se Ghana na ne fake marriage no fake nkrata no me guta voice nyina wo ya mema America ban no wadi papa wo da family agro puputo bra mema America ban ene wadi papa wo but na bontana na me twa antro kire no utwa antro kire wan me minimum we bia gumensam but me won say me video wi a na abetam what ma kwakobo won say me video wi a na abetam kwakobo that means say me nyansa na kita me no na nkobesie ne kura na me na 99 years what me fa afo mu enkobesie na me na 99 years no wono mpo antimi an drop me na mo da sa mo ye to fefe wafo che obesa ko fa o maame bodamfo no o maame no bodamfo no oba ko fa no abetena social media abetwa ne interview wo unyimi ya uno bi ye beef na ne nipa ne ye beef a wo sean e na me de me maame de ko fa maame picture ba maame bo odua uni chance ni ka che se me so ni chance ni ko bo medua o maame no ne chance ni okoro ko bo medua kwase aboafuru mo ye ne ye mfi mu a na moto na jimi sa nko be se ne miya no me se nko be se ne mra nko be se ne ba obo se ba ma atiesi fom me kira se me nsoro obia o timo obia ta social media no so ena kai ena ti adwempa ne maye ti ane maye o fight ma ma o fight ma mu ni twase ni wate sa o fight ma ma o fight ma e de ba ma na o fight sa me fight ma asante hene kwasia o beta fight ma asante hene ubeta fight ma asante hene ka David oti Germany egusu didi asante hene atem ubeta wanga se wonu ma se ma dawo sai masante for krampo no me video krampo o mo nse me de David kwa ngusu ni didi asante hene atem ni nyina no ka me drop it wo da twen won se oni me bibia so on bibia mama akwan fabra so me bibia me mama akwan fabra me I saw you from afar and I bright out South Africa no won se de be no be ka kire won se de be no be video ka sai wo de wo yusu wadweno nti ehun na cho ye hu no acha ti me metra nka se na me koye team B na so won ti ase enya no bravo tra won ka se be kirem na be ka no kore na me nya ta mam se me nya ta mam a ewiase nyina be hu se na mote mu ye nipa bonefo adwuma pa nkita mo
Say agrada emehu, agrada no mamehu na agrada anka say kwa na open no copyright. Agrada na agrada mehu na no. Na open agrada no copyright. Aman krado ut send picture me yire picture man krado fa e to on the platform so. Aman krado ye video ma me no. Akwa we hu ya pa. O se nyina ho screenshot wo. Untumi so delete da. Me o send that ma me na no. Me ye fast. Ti me obi am de ko she 1000 years am twa ba. To be no betimi me te kwaka for social media no so. Sa me ma kwa na ko twa man krado copyright. And na de me ma pamo afu abrabom. Ma pamo nti ko ka twa man krado say aman krado emra na mo ko twa obi copyright. Na afisa man krado no mo jimijimi won. Uzo mo mo jimijimi say won. Ono ma kwa na ko da na platform so. Na ko hu ni ntwom. Agrada ama kwan na kwada ne platform so na ko hu ni ntwom. Aboa bi sei. Adwempone na wo mutirim e na mo de to na mo bre. Mbagu so abresa. Adentra akwara ne minim popo meme no ono ye video no o share to page so na o kasa wo se da bia na afrema na o kasa da bia so na wo ye voice breme na wo kasa na bo akwa na chi na bo na chi na me obegin page na bo so e na me de adentra wo new page na wo so bi no wo so mfa na nto so e de be ntia adentra page no so mfa na nto so ase mo mo to wan na do no ho wan e na do no ho wan na do no ho obi ana no ho obi ano no na me nya start wo so me start wo so mbadwane ti me kira mo say obi no osoro obi ansoro be but mo no mo ye ungrateful a kira say adwene kita mo no nya e wo social media so nya me kura me side nya me adwempa ye kura me side do obi on social media so bia o ye video a ekọ onya views bia no akwa wetu say na me didi nko be say ma me atem wa bra wo me ye video we ya no afra me chairman, hey, boss, hey, Jack, hey, my media. And then no talk, I say, oh, I know, dear Martin, no, dear Martin, me do my matter, what I'm in the chassis, what it. Oh, my man, I said the chassis. I bought it to sell what it. Some of them better now, me, casa, me do about him, me do, my ass at him. So they had them, you never so big nothing. They had them, you never so big nothing. Obia found, Obia would be all the case, hey, I don't find it. Then to a year crowd, and I won't fail it. Tajun pine no show yira won fele eh adun pine just am yira me ne tia me je me yire so a o muni bi no ene na afa boys ni tirim no na kwase ampanyi bi so ti Germany Hamburg na no se trumu kwase no ti Hamburg na no se trumu no a ne ma me ne papa ko fa ne ba kromu a 25 years kwase a wo to ko church comment o ma me no papa ko fa ba nde fa so no mwanya firi so o ma me no papa ko fa ba kromu ano e de be fa so no mwanya firi so 25 years o also adwuma wo ye also adwuma wo ye kwase a wo pay say na wo je 2,000 3,000 euros pay na wo je no me say ne me silence e be kile mo tina mo ni me hwe no me ngasa me ye me boss me ko adwuma tama me pay na me pon o tama me ko adwuma ma pon mo tama me ko adwuma enti ahye mo no nya mo nye mo bredi magusu so bredi sa me yire me je no so sa Maje general so akwase wo nko besi nya me tina wo ma me de be na am be gina e na adwempan ne enti ne akwayin kasa ma me no nko tuntum ni ba mpe tuntum fo na wo ya be ma no aso wale a ko wale oba na na tie no na jai say wo waste obi ba time no sana na abrofo tena waste abrofo time wa e na mo pam wo ya be ma nko besi e me tro challenge ma say ko ya oba na na tie ho ade ko wale no na ha dan wo Germany ha ha dan na oba no metenem nko be sem so ya be ma o ka outim no change no aboa nyame na me ma me chiro nya se kwota asase nyame na me chiro nya sa se kwona kwota asase ase ye ka wo se yeso wasi da wa yamfo se ma sibi obi onim nya sa bia etu kwan odi kan si da wo ne krom because when e twa ne yefunu obi onim nya sa bia etu kwan a o si dan odi kan si da wo ne krom ase ase betra bro chiro ka me ntwa da ka tse da motete ala onim bra ka mabo nko besie ka ni mbra ka mabo abofunu wate betro be kan kwase asem se na me se me nkasa omo me adwempa na me pamo me ne me yire ne pamo me ne me yire ene pamo wo timi do osofo beti obedi na tem no bi ko ka komresa ma asem a enam 50 euro ye de hye wo nsam ti no 50 euro de hye wo nsam ti no na betro ba begimi wo do timi ko tro akofa obi sofo e betro obedi sofo na tem e komresa ma asem dia wo si yanti bi da Wuti betro be di obi so fo atem ye ka commerce ma asema e na so commerce ma e ma oskanti no e na commerce ma na nkasa wankasa o ye jealous e ma man no
because commercial man over media no so no ne onihwe but ne commercial man de na dwene ohun dan wasisi mine no nim nyansa rough me commercial man mentan no ne trending issue ba e na meka na commercial man to no na trending bia ma ya na be say medinatem for what medinatem say but wo so for trending ma akwa to so for no be tana wudi so for natem wo nkrofo na no me nam na nyina videos am ye bia no mo ye kwasempa nye ote Hamburg no on say ni YouTube ni Facebook nyina ya nhwe no enta adwempone woni tirimu anti no omu de we anyame ahira adwempa hina ni papa masem epe me yira se media no so na ha omo batabusua mungu so na mo na adwempa hina na busua mungu so na mo support adwempa hina na busua na ensi omo mo mungu so na mo noye na ensi omo ade na mo jafri ni pa ho na ka me hu ye asemba media no so a obi okwan afa so kire na adwene and I don't find the fake news never, and on the fake news never. Kwasia, when the authentic news ever? Why the authentic news ever? Solani, I call school. Who call school never do Germany? And then what's me do a brabo in Kobesi? School now, acquire never do Germany. And then what's me do a brabo? Aye, who's allowed to maso, to Toma Meso. Now we are Bama. What does San Pierre Brown for New Brunia? San Pierre Bra, no me for New Brunia, and men try on crying and say. Fear me fear omo yam kra tell me bese me so omo so no when I was so no bra na me show asum left and right ema bra na kwase wo kro pa me na ante na yes kwampo wat me anya hwe na jimie so na kwase samanfo achi na mo nkodi na tam e na kama no mo na be di watam e na omo esen ba nti kama no oni omo na ache mo woni omo e na kama no ache mo mra na bra ko be se bra we do mo yam kra o dabi na we dey no munim ka we dey be no munim wo se sa akwa no aboda ma kire mu nyansa papa wono na wo se na oye madamfo na anu ya mpam ni nko obi aso ya madamfo na anu ya pam me pam na ofre me pa ni di nkomo mumusa no se e dey ba de no nim fa me e dey ba de e no nim fa me wono mpa wo se na anu ye e na me se me nkasa na obi e dey be no nim fa me oni hwe fa me ho ena kire nyansa ne ya me ye ena kire se madwum ye de edo me no na mo on ena me suro nipa foken ti hu ade o social media wo na wo se wo ni me din komo back door no e ya ade a wo hu de obi ehunu no bi ena wo so wo hu de obi ehunu ena wo so hu ena me yire so de meguso abọ me yire ho ka meguso ahwe me yire abọ me yire ho ka na maami bia onu jimi fo ba kwasem panyini ba tuchro bi ni bi ba be ka say me kwa ko repu me yire na kwasem say why na obe repu bi o Germany say ya aban me hwe free na awofo be ba tan be no be repu ni ba sa ade ne ba amani pa na wale mo de mu su anya sanda e na ho ya sa because mo mama ya no omunya awale pa mo mama ya ni nya be ma pa sa adwene pa hene mo anga sa krompura mo tor munya awale pa awale fu kan e na mo te ho nti who's a young guy ejeje na yere so pe na ye moya na we nka ye masem me na me de me ho na me se me yere me jeje me yere so a me se me yere nya adwuma se me yere pension me yere wonya ska kwasea who's a mo jimi who's a mo nim hwe wa abrochira die enti na ye wale e won krata so mo ye mema mo ko wale won krata so na mo ne ma na ntena fie mo ka se mo ye mema mo ko wale krata so na mo ne ma na ntena fie na mo ma na ka den hwa ade munim nyansa unko besi we jimi fo wa mekura kwase ni mutisa wo bo kwose shamanfo ti da bi ye tu fa wuntie nko besi onse na wo srem sam me driving work nko besi onse na wo srem sam me driving work ene de ba dwuma na wo ye onse nya me atu aka nko besi na wo srem me sa me driving work ene de adwuma na wo ye onse ahwo ye wurawura mo wo se mu mu de mo bra boye nko besi adwuma be na wo ye adwuma ben brabo te be chimo adwuma kura wo ye na won ko be se to sa me adwene pan no me driving work na driving work so ye adwuma na kwase ampanyi no te ambog na brabo apempem no jimi fo no te ambog wona na no ko se edwan tunu mu no kwase ampanyi o se ma me nkanasem so da bia no na mama fo video ase e komati didi matem no sa akwa no wajimi se na obi a kwase no kro bodo de na ma me ne papa te ambog wo mu san se 20 years ono pati Hamburg 20 years o ma hunu da ne sia pepe ho kwase ata aburochire woti aburoche hwe do sia ye wo se ba ko si Novrongo ba ko si wa ba ko si Bolegatanga ba ko si Bono
baako si Kumase baako se kwase awo sepacha sa adwene ho kwan aboa utim ko nipam sa kwase panyin ate ambogo utim ko nipam unim nyansa ko fixe wo sen ko no mo fa dade enhyehye wo sen na wo sen nyina straight wate asa wo tantanti wo se wunya kansa tuntum ni ba akwana ate ambogo wo tantanti wo se utim na tuntum ni ba wo da jimi kwase na sen na emre bi akonya tuntum ni ba again no ehun se wo ya bia bi nkoye Gani ja once a chicken pox go. Gani ja oh chicken pox go. Me na me yire na be sugu ya so uni twase wate. Kwase ani mu te se wo. Mo de nipa to no odwene no a mo pese nipa be tena odwene no won. Se nipa to na odwene no a mo pese nipa be dwene no won. E mo bi asefo wate. E ni bi ma wate. Nkurasefo asefo wate. E mo bi wate. Me tena me hypocrite. Me di watem. Me udi matema enkame. Ba me di watem na kan. Ma no ya foken. Me wi asef no. To ya de na me ka se me mfiu ba me ka se me fiu mo agrada na ngasa emra agrada na ngasa no wo so wo sere mo wo so agrada na sere mo ma agrada no so wo sere mo se ye kwa ma agrada e na mama part na kwase ano so o kasa asene ono na yi na ni be yi agu o kasa asene ni e be yi agu na nko be sie jimifo we sei no to ono na ono be se me na me se me nkasa mo ho biem me se me na me yere na se nkasa ho biem ntina na eye oya no koso me adwenbone wo tirimu a me no na nteda Abeku Santana e ka asem bi wo se obi a wo ya quick temper no wo ye ni papa me quick temper but me very good me metma yim yam aboaw. But at the end, no misbehavior, me square or crowd, me fire rough. At the end, no misbehavior, me fire. Some social media, Uncle Fay, I took Palago, and I catch them say, article man, some of the care for more. Maybe I check Palago be on your neighbor. Maybe I check Palago, I check will be on your neighbor. Or catch them long time ago to me, and I'm tearful too. Me tell one medical media, and so ask them. Mtachi pale wo catch me fa wo sa akwai en campaign hu mitie pa catch them sa adwenpan ne show hu ye pa wo sa nkofo we se hu no mo nye o mo tawo nam sachi me mani da ho foken ti wo so obi o ba me nchen bia no okwa onya asem bia nka agise social media dan beto no onya bia beka because me no me nya kwase ampanyi o ti wo na wo se ye tete wo fie no wo do hene e betena se be di o hene atem nti hene fie be me tete wo when I was at the tea fear no, or don't hear about Trap until we do a hinatum. To hear it, all summer, Macofo him about Jojo Hinada. What's Macofo him maybe so to do a hinatum da, and so moment to meet as we did a hinatum. Now we have a catch I pine and say, I don't pine equal the matter, oh, I'm a chastening, a poofno. Mimi's robe yow. Baoya dance some few, but Mr. Tuamosua, me do Yamumba Jane. Now move views when the guitar one bepento. Moon Cobensiano Campo no Kuta views. Nkobesie na no to na so yegoro mporo no ni views ya say enkobesie no me se wa pem onko pension e o media no so nkobesie wa pem wonko pension ti wonkobesie no fake account na we dey post a o ya na obi kama se na dem picture to nchen na wo tag me hu ya che but no se me boa ne ma no ti me ba wo so biem wonkobesie you ready mame me do be di bronya comedian no kra so e din dodo social media make come home to so e din to come say bronya your 10 me ba so you ready now nkwase aforo nkrafo no omuhunu se me ka so ma me twasne a o ma me twasne me sro bia sanya wo me ma me wawu utimi ko fa ma mbedidi me ma me atem mba pa otene ba bi utimi ko fa ma pa bedidi mba pa atem I have every right some smith me do no asefo atem ko pem se me wo afiri wiase ko pem se so be wo afiri wiase adi bi wate o to na visa men ka sentino unim se wani age won me say me ma ora ho wo de jimi me kuta Beki TV Adwenpan TV Adwenpan Media Direct TV me be bia no me platform kuta me no mo mususo mo ye nkura me ka kire mo mususo mo ye nkura de won uza nkura no me nkasa mpo a na mo ho po ni esi nkonya mo amusi nkonya ni nyina mo ma me hwe pofu wate kwasiafo me wana beto ene makonto kwa wi ni why na beti me makonto kwa e wo social media so wi ni me na me beef mu King Kong me babonten a na babonten but we no mususo mo fisuso tu so mo pressa no onu ankasa no tewa na manum kasa ye de
manum kasa ene de manum kasa ene de sa because what you know samse what ni baby o samse wa ma bu samse wa 1 year atwa mu na afena ko fa samse wa enu masama ba afena ko fa ba won say wa kasa krompo no bo me voice na wo sere won say campaign won so bo me voice na wo sere atem ni de no bra na me nchire oye because wa no nya ya teme wudi matem amfa me ho me we de na nka we de o me we de na nka we de na social media no kwase bia timetu fo so unu afutu a ko wura ko kata ko we de say oni na akokọ akonfirm nti o mera fie kwase obi na obi platform man tunu Jonas Krompo te America no enye mpanyifo no didi o matem tunu Jonas Krompo no didi mpanyifo atem president any ministers for atem akwase afo mo teto na chimifo asefo te semo mo ye nipa wo nkobesi wa boda mo ate wo de popo to bra na no pa ne yeso betra na obi tag me wo so be kan kwase asem na me pamo no na den na obi so me nkom ase me na me hyehyɛ mra ma nkobesi me na me kase mpuro na epunu me na me hyehyɛ mra e de ma on sa ho ye ekumo ahon ya bekuso kumo da bia na adwempan ne ye pese ya na adwempan ne na yiri nyai adwempan ne na yiri nyai muni se sa na mo ye nkopo na ye do no somo muni se sa na mo ye no na ye do e somo wo nkobesi oba agro kira wetima handan e do ba tenem da mebusawo nkobesi court letter na we matwen ya chiu o ma me court letter na e we fa na wo a check kra ana me ma uskana fa ko fa lawyer na nkobesi me me uskana fa ko fa lawyer memelo skana nti sa video na wa pin ato on kwa na kwa atem ni de kwa ebosome sa video na wa pin ato on unsa me nko besie obi di watema unsa me konko hye once obi di watema nko hye o but obi di matema na adrimika no akohye sa de no nya ye obi di matema na adrimika no akono akohye no bro nya e yo 10 oni twase wate asia to nkra na omo kan nkwase asem no onkra no mka sa nkwasa sem ka kire mo se me se woni twase ni twase to mo sa amra bonten biem omomra de bo no mo ba na me di watem because wona me hiaw anya omo won ko be se na me hiaw omo do mo ya nkro mo susu mo fi susu ti wona aye pay master nti bra de nkwasa sam so kra no mo jimi ana no obi to no odi ne do na ha mo kwase we me ne me yere so ne di do kra no be fa o betno aboa one ultimate life mo so odi fufu Timber live video say me di fufu. On say enfataw. Ade pe na obe ye be fataw. Ye gina ho straight. Na chop picture for beto. Nice long spring what? O nan fianfia. Gina na chop picture for beto. Wasa America auto pop boy be me nsape. Oto asma mabobra. E na ko ba ya nka me de me dan kwasea. Dan ya wusi be 10 4 5 years ni e flow kra kwasea. On say send me estimate. So boy. I cry. Once on send me estimate. Sa fe na so over time. Data over time. Bra be chirim. Me nyo overtime. This are overtime. Cause who overtime so better save. Umpa unkwa wote no. A unhwe ba no. Who overtime so better save. Me nyo overtime. But me no. So me ka say me ya there seconds. You can't compare yourself to me. Mususa. Ti nkobe se ka kire onkra no say omunyini ye. Ti wanka se na pie bra. Na baje uni twase ne biem. Asiafo ye ka mo say e na adwempa ye ko didi nkobe se ma me ate ma me ono do na mu wodi aboa. E de be na mu ni family nkobe se ho. E de ba da mu ni family nkobe se ho. Ono to na wo jimi no ndem hu yo sebe matenten gram mene nyina wane wasno obi mene nko bese no wane wasno obi mbata asa na jimi saa na nkwasa keka na musora mukeka abusua I'm ready for nko besie nti wo se ne nkra ne se ompese o mesoso di nko besie meto nkra sa nkwase video na beto ba ye no matini nyina obi ataga matini nyina anope o nsa utika one hour drive nkobesie o nsa utika 1 hour drive nyame na ati aka no na wo srem sa me ya driving work enanya driving work bi na ye na wo srem me sa na me ya driving work nkobesie enanya driving work bi na wo ye nyame tu aka bi nwate asia jimifo nkobesie na wo srem sa me ya driving work aboa change uka na atim na ache nkobesie nti dada ultimate save ska be 15,000 koto ka abrancho so how pa nkobesie dada na uyusu car when 20 minutes save be 15,000 koto cash car on because who dem say ultimate koto tear rubber because on krata o credit nje obi a wo fun okura kita akura wa konta na timi e de ne krata kwaje fun ma camera ekita nkobesie na konta na timi de ne krata kwaje ne camera ma no na wo yakuna adoro pa yin nkobesie me no nante ye 9 years ndabe na me de okada
nkobesie me no 99 years da be na wo me de oka da bia so na wo de meka da bia na wo de meka ase agimefo de say me say wo nkra no ka tro mo say wo na me se me hia wo ti ma brom content to mo mra me video na mo be so life be 10 o mo mra me ye o mo de nkobese ka tro mo say me hwe o mo do mo eda uto so bana obi ani ha say o say na mo pre kan say ayi ho ene won say sa nkra no mo pre we say I me na me di ka di adwon na tem we say me na me di ka di adwon we say we say me o so mo ko I'm a star. What to find compare me? Me bia o me mu. Me a full package. Nko say me a full package. Me a full package. Be bia o me mu. Be bia no amini me e ba na sa. Nko say unim minim sa. E ba no nyom to a minim nyom to. Ah, e ba no e kan say blogging a minim ye pa. E ba no kasa minim ye. Ma no ate je na ni mu. E ba no say yen create content a. The yen create content Germany a why the better create content asena me na me yere. Germany at one better create content asena me na me yere. Germany ano why the better me create content acha me na me yere. Why blogger bay am we wura mo sa mo unu na mo nya mo ho but nko be see me yesa me mfi obiem because me hunu say wo South Africa account no e post video mo di matem e di go because me tia wo no ultimate post e wo page o direct biem ana se ba bonte betia wo no ultimate post nto page o biem te de wo ye ne say wo fa na da koto sa page ba ko no so minim ni nyina o nko be see minim pa say wo yechimifo na da koto sa page ba ko no so now the sa page ba ko no na wo da be share e da to na ka wo da ujimi kura ne say na ka wo da koto sa page wo no mane na why na obi ehun sa nya wo de ya enam say wo jimi ti no wo wi anu asan na beto wo normal page asia jimefo wo wi anu asan kofa era na say obi so okukun abofu ate wo jimi wate ti video no apina to no kone kokko yi firi wonye sa afi na meba wo no ma me so bi me ka kire wo sa wo do so nsu anyansa to obi a so won tia sa no kono konko hyepo me obi no beta stop me this am ka say me mfiu eno tina wo me ka kire wo say ka kire wo nkura no say me say omo ye nkura omo do mo fi susu me mo bi attention wo na me hia wo ti bra na me hwe wo na bronya kra media so edin na me fa wo ni bronya abo bi ti say wate kwase abodamfo awusia me dum besi ya me adoma e be san ate won kan bi I'm ready for anko besi na nkura ne de omo fi susu omo nya nyini ye omo nyini ya na omo aba se ma mo ahoma omo sua blogging no omo sua kasa me be video anya afa na me before anya afa na me ko free we bedi we atem o dabi monim beef ye ti we bi be ha me hwan dey afa na be video no ma ko free abesim ma free we back door abedi akwara atem bedi na atem pa na nse no me ti we tira kire obi tag me ti we tira na me sre twetwetwu busa me yere obi tag me na me hu a me ti we sre sa me come nsam ka estia ekita me ti hwa mo na me sre matam ni die no because mo no nya ya na me da jofa ina ta na kana me minim say blogging work no we dey we dey be do yiratem because ahwo ya afo ewum we dey be do atem I'm ready me ya prepared and I'm be wura adwuma nu nti dem ye no eye nkura and me yere accounts say beche me yere do pe bia o wiase bia no a wonya wo me yere de ade me yere pe bia no wa me yere wonya nti dem ye ni nyina no e toy nyoma why me ka kire nti mo mpa wale nwale ka bobe mo drik kama wo na matete mo nchen akansene mo ma wale na matete mo nchen akansene mo moto a mo sai na wote Germany no wanya adwuma kwasea wan na anya adwuma obeta koto ka tie rubber wan na credit anya obeta kwaje tie rubber ka wan na yere eja aban ska aban ne be accept be man say on koto ka mo no na aban no support no munim nyansa ho mo obi to na so on kasa ya mo ho to mo nkobese bronya ye obronya awusa me da mo nyina amase I'm ready for those stupid people nkobese na leader to no ni kan twi timra kobese ba na mra man nkobese no makon ama no to mo da mo ye ntokakofo o mo na mo koma manfo ti nkobese na me bona no mo atimi akon ama nkobese is about time mo say me time no o me ko tia nkobese enya me na mo koma ami o e yo mo self interest sa no musu ba tie because mo angasa no o mo tan nkobese ndada o mo angasa tan nkobese so ya asantini because of say nkobese ni kasa na ekwa akiri ntino o mo be fa nkobese ho tan
nti enam nkobese so na mo de bedidi me matem me ne nkobese ko Ghana na nkofo be gina wo bedidi atem wa ma fi no mo ngasa dwane be pa ma chew na me say adwene kita mo na idea ne kita mo de breme no mempe because na branch to South Africa wo di me ne me ratem nyina no pa na awie nwumre nyina ejina sa akwa nkofo we su metim ba bi no no akohwehwem an na akwara konkobese wa comment na akwara kwa Jack men kasa no biem ami wo mo frame conference call na me drive kura na me Jack what's up there asem ai na akwara no South Africa no ko hwe okofre ko sempanyi ne platform so okofre nkobese ho na de kinam say munya sa ade no nti wona me ka kire sa branch me ni nipa ne nkasa sa obekọ wa ko because obi a we am tanfo de me ma wona ne nkodi agro no wasaba me nche sa ade a me adwempa ne me hwe me hu ye wo asam ka kire branch South Africa ni o na want ne hu jai nti asa me ma broken heart bi sei ana busa me boa asa me ma broken heart too much adan me se me ne nkasa biom so ya atundidie nti ne mu okwa atwa o tinye matem de na mu didi me no na me kasa mu we mu be kasa me obie ne wo be mo attention da mo nyere mo nkobese na kasa wotwe timra me kira mo se me nsuro obia me adopa me kira mo se me nsuro obia me nsuro obia ti mo mo yan kra tra me mfi mu no mo ma mo nkobese na kasa ntwe ti na wo mra bonten wo se wo nkrampan wo se ton no wo se asrewa once I do boni kita wuti no na nkobese platform na ko twa copyright meboa e go see eh na go see we chairman makotwa akwa copyright na wo prince ya wo ba nam sa wagimi ana so no bi kuntokwa oni ahoden asem ko twa copyright wo ba ma ni watem mi di watem ka to say me wo musa me nkobese won tokwa but me ko twa nkobese me ko twa copyright da me ka kira wo say me nkobese won tokwa bra mo tebeka but me ko twa copyright da ye ko ntokwa ne ye ko ne ahwedo be wini enso wudi mirika so ko twa nkobese copyright ade ntan nkobese akofo picture enso so le a wo sa nipa we so la be form for pictures won me ni hu town for copyright you know me ni time man for copyright what are the same pictures I do pe bia wo say usuru but me ka to me ni hu time for pictures na fa ye do pe me na so la no pa e ma dwene wo kwase ampanyi wo say ko twa copyright da social media no wo settings then nyame nam cho settings be na man kire wo ntuba ka kire wo bi say adwempan nim hwe a me nam te wo tena ase na me kire wo nyoma wo say me so be bia fro because unim hwe nti na me so afiri wo de be na me so afiri wo ti mo ye nkran ketenkete what me ka kire mo peska na ya onkrata na asay no America no atena onkrata asay no Ghana wako Ghana na uko pake no ma boy on say otu o say be wiaw ya ba be wiaw kwase America yetim be nipa ko bobo uko ji obi nyoma be gu dem na nipa no e be gina de no be bup no be yi no ma say be wiame muni twase ni makoma ate awusam da munyina ma asenya me adoma e be say hia ta dwompa ne nkasa ya obi akra koma to no yam omo ye nkura ntram pese me de mefi omo no ba tam no so a omo tam be so ye mom be 3-4 years because omo view susa omo ye nkro omo fi susa sa nkofo bi se ni ye mfi omo an nkofo bi se ye mfi omo me kro po na me channel be 14,000 followers me na me channel be 14,000 followers o ya akra ti nkobe se wo wani age se e na o fire ne pa we nim fire nkobe se wani age won pie bra na nim fire nkobe se ye ka fire we ade pa ti pie bra why ye ka fire we ade pa ti pie bra uni trust ni wate abofu nyame ado abuso be se hia mdomu nyina respect to each and everyone enyansa fo ewom me adwempan no pie no betu meti kwaka fom because me a responsible man me ha dan tua dan ka hwe me yere na me ma mo de na munim ye why na hwe oba asiafo agimifo ye marriage people kasa na mo beto abekasa mo munim afutu mo ni twase makoma ko ate